kuva haheze iminsi 3 hasubiye kuba intambara hirya y'ejo igisirikare cya Kongo kiri kumwe n'irya migwi bikorana cyarateye M23 aho yari yasubije mu birindiro yari ifise. Ejo hahise naho hasubiye kuba ibindi. Ubu bimeze gute ibintu byo guhagarika intambara n'imirwano muri kariya karere? ubundi twavuga ko byagendaga neza ko nta ntambara yari yongeye kuba kugeza ejo bundi. Icyagaragaye ni uko FARDC hamwe na FDLR n'izindi za mayimayi zateye M23 zarakubiswe zisubira inyuma. FARDC igerageza kubihisha, basohoye n'itangazo rivuga ko ari abamayimayi bari bagiye, abitwa ngo Wazalendo aribo bagiye navuga guhunahuna mu bice bya M23 hanyuma ziraraswa, ariko mu by'ukuri ni FARDC yari yateye. Ni ikibazo kuko ariko nanone ntabwo ari ikibazo cyatangaza umuntu ubikurikirana hafi na hafi, kuko mu by'ukuri abantu uko abasesengura iyi situation yose bazi ko kuri Tshisekedi kuba haraje izo ngabo zose zo mu karere zigatuma hagaruka tuvuge nk'amahoro, nibura abantu ntihabe ibyo kurasana hagati yabo. Ibi byose ku bantu basesengura babibona ko byatuma nta mpamvu yabona kugira ngo ntajye mu matora, kuko benshi barabizi ko ibyo byose yigira ari ngo azasubike aya matora, kuko agomba kuzatora muri uyu mwaka. Mu gihe hari intambara rero nta mwanya w'amatora. Ibyabaye ejo bundi rero mbese kuko bituruka kuri FARDC, navuga ko biganisha muri iki gitekerezo, ariko n'ejo habaye ibindi. FARDC baciye ahantu hitwa Mushake rero ni ahantu hari ingabo z'u Burundi, niho ubundi ziharinze. Hari ikibazo nuko baretse FARDC zikinjira, n'abaturage batangiye kugira ubwoba, n'abaturage mbese nabo bavuze ko atari byo. Nzi ko umugaba w'ingabo w'umunyakenya wa ingabo zose, Chief Commander in Chief, we byamutangaje kandi byatumye nawe atabyumva neza. Ibyo byose byanabaye umunsi umwe na President Tshisekedi ubwe yivugiye imbere y'amakamera ko nta mishyikirano zizaba hagati ya M23 na leta ya Congo. Mu gihe rero umuperezida yabivuze, abavuye muri ya masezerano yashizeho umukono ya Rwanda na Nairobi, yari yemeye uko bizagenda gahunda yose, uko M23 bagomba kuzava mu birindiro byabo, mbese amaherezo intwaro bakazitanga, bakazabakantone uko babivuga mu karere ka Sabyinyo. Ariko ibyo byose n'ejo M23 yarashubije bati mu gihe perezida abyivugira ko nta mishyikirano, ubwo nta mpamvu ko natwe twareka ibyo kurwana, ko twasubira inyuma, ko twatanga ibirindiro byacu. Ubwo nabo ubwabo barabyivugiye. Ugiye kuraba ubu hari ingabo ziva muri Kenya, mu Burundi, mu Uganda no muri Sudani y'Epfo. Izo ngabo zibifatamo gute iyo habaye ibyo bitero kandi bitari biterezwa kuba? Kuko aho M23 yasubije izo ngabo byitwa ko ingabo za Kongo zidakwiye kuhaza.
Eh, Itegeko. nk'aho hantu tuvuge bikugaragaza n'ubushobozi buke izo ngabo zifite, aho hantu emveto yatewe ubundi ni UPDF ya Uganda yagomba kuba yarahageze, kandi ahantu ni ibirometero bingahe se, ni bike cyane. kubona rero bataragera n'aho hantu, ubu se bazadiployinga byabatwara kuko numvise hari abo twavuye hariya bati abantu kugira ngo badiployinge ku birometero 10-20 bizabatwara ukwezi kose. So ni muri icyo gihe rero ko ingabo za M23 zatewe na FARDC hari Burundi na za Mushake, hari ingabo z'abarundi. Ikigaragara si ukuba ko badafite ubushake, ariko ni bake kandi nta bikoresho bafite mu by'ukuri. hari umuntu wambwira ati uzi ko ziriya mayimayi kubera ko ibikoresho babikura muri FARDC na FDLR barusha ingabo z'u Burundi kugira imbunda n'ibindi byose n'ibikoresho bya ngombwa. So ndabona ko iki kintu cy'ingabo, ndabona ko akarere katarashyiramo umwete, ariko byose ni ubushobozi. sinzi niba kuko ni iyi kirizi ukuntu yaje, buri gihugu bwari bufite gahunda zabo za doc nationale aho bari hose, ubwandi bafite ibyabo. kiriya kibazo cya Kongo rero ubu ngubu kitangiye kuba ikintu kiremereye ku karere. mu gihe umukuru w'igihugu cya Kongo avuze ati nta biganiro nzopfa naragize na M23, hagiye kuba iki? ni ukuvuga ko intambara igiye gusubira gukomera rero. ibyo ari byo byose biragaragara ko M23 ubu igiye kwitegura. sinumva ukundi byagenda mu gihe hakurya bakubwiye bati ibyo ari byo byose nta biganiro nta mishyikirano. M23 aho gusubira inyuma, ubwo ntabwo ndumva batazongera gusubira inyuma, keretse haje ibindi. ariko uko birumvikana, ntabwo bikenera n'ubuhanga bwinshi bwo kubyumva, ariko ba FARDC baracyari ba bandi, ntabwo haje abandi, ntabwo babyaye abandi basirikare ngo babijyemo. ndabona bigiye kuba ibibazo bigiye gukomeza, ariko nanone ku musesenguzi uwo ari we wese abibona ko inyungu ari za Tshisekedi, kuko mu gihe hatagarutse ikintu tw'amahoro, ubwo nta matora azakora, kandi ntibyagamije. Yego, urakoze cyane Albert Rudatsimburwa. yego, namwe muri ibihe byiza.